Honorable Nancy Achara, T Studio Odiokumatin. Mega Jolly. For your part, for your Dano Duju, Kama, Luo TV, Nene, yeah, for a Benajo Live Studio, but for a matter. Yes. Anyone give me a chill. Lemon one made an appearance. I met a lock on Kedano, Nancy Achara, Ayana. Poet Tual, one Dano Duju, Kama. One Luo TV nene ye Anya Chora Nancy Odonga ati la member me parliament Madaro Pilwak Melamua district I Morochek me Uganda mane eni tieta ma me ario ma luak Melamua Karogene Kuma Benamira Paula church moti ni woke won wero anadugu kasavi luak pitian me ario angangwati ilamuo ganga beti la muo gangwa tie palabek abera ganga tie padibe ya cheba paneati lukung ipangira so ana tie la tien la muo ati daga la muo ati la ke la muo ati la o pajo la muo yato mapiera tek loyo ya choli parliamentary group lo member me choli parliamentary group ku karogene koma ati la gwaklim pa choli parliamentary group chake imwaka ni eni dwe ma bichel ma ke karogene komwa ni o imwaka le bario ke piario wi aboro mano wabiti yu pe mwaka rio ke nichu mera ye position matitiri malo ba mia kidon ki parliament me Uganda gamente beno karogene koma tie la loko won kom madoro committee me gender nyo loko mon lutieno teach ke bebe palwak le Uganda. Wow. Mano kele mono ke wayni se full CV. Te don wacher mabo. Ke lo kom lo mo ke ngo en dang mara pa moro chi. Chi ke ne na bero mo ka bero mo li show. Mo dor ko ko ngeni no. Lo ke wat chak. Well, for been a show mego. Be for it